awuthi ngikutshela into ekuyenzeka kumina yeah mina ibandla engangikhonza kulo lapha eMlazi eDurban eMlazi lapha kwa Q ngangikhonza ebandleni laphana mina very powerful ngisa umKristu ngangipowerful ngalendlela yokuthi mina nganginabantu ababengagcwala iCommunity Hall abashukayezwa nje mina ngingena umfundisi ngiyingceke nje ebandleni ngu keyboard player ngishaya ikeyboard hayi bo bamakanye ngangishaya ikeyboard ngiweshipa ngishumayela gifted musi bamakanye ngangivanga ekushumayeleni nje ngoba ukushumayela kuhlukene ngangivangela mina ngifundisa izwi ngangizenza zonke uprofeta noprofet yes sure ngokwendlela ke yobuKristu ngisayimpumputhe ngisadukile ngangikwenza konke ngangipowerful kule yanto leyana yenkolo uba powerful kabi mawubeka impilo yakho kuyo uthembele kuyo amehlo akhe evalekile ubona yona engathi impilo yakho yonke engathi ngeke uphile ngaphandle kwayo uba powerful kabi kule yanto njengoba nabo upowerful ngangipowerful yabona manje na ngipowerful kakhulu ke kunalokho yabona selokhu nje ngaphuma kuyo ngazazi ukuthi ngubani ngokuthi nje ngingazi describe ngokwenkolo ukuthi mina ngumzalwane ngidalo uNkulunkulu ngidalo ngafelo uJesu mina ngake nganqunywa ebandleni just because abantu engibashumayezile babiza igama lami phambili mangizoba okay ngashumayeza abantu ngangihlala esection ekuthiwa ikaG eMlazi yes then ngaqala imkhuleko endlini yami engangiqashe kuyo ngaqala imthandazo ngoba ngangishisekela ngithandaza nje ngaqala imkhuleko ngakhuleka kwagcina sekuza abantu kwezomakhelwane ngingababizanga beza bazokhuleka nami kwagcina hawu mase kuzomakhelwane kwagcina kwagcwala kwaze kwaphela ispace kwagcina kwagcwala endlini yami abantu sekuyinkonzo impela nje sengishumayela ke sengibashumayeza ngoba kuza abantu abangasindisiwe ngagcina sengibashumayeza izwi baphenduka abantu ngikutshela ukuthi ngenye iSunday ngake ngabagcwalisa amaquantum amathathu ngibayisa enkonzweni abantu abaphenduke la ngiqashe khona endlini yami emkhulekweni yami ngabagcwalisa amaquantum amathathu ngabayisa enkonzweni sengiyoba introducer ke manje ebandleni ukuthi mina ke ngikhonza la nali ikhaya lenu okuyikhaya lami nangu baba wenu okubaba wami then umfundisi ubanika izithuba ukuthi bayobingelela bazisho hayi ngikutshela ukuthi umuntu nomuntu ayeyaphambili ayobingelela azisho abantu babevele bethi hey njoba ngilana ke mina ngishunyayezwe inceke uMax njoba ngilana ngishunyayezwe inceke uMax angibizwa ngenceke uMax ngishunyayezwe inceke uMax uyabona yamcasula umfundisi lento ukuthi wonke umuntu Max ukuthi labantu abagcwele amaquantum amathathu bangaphezulu kwemembership yala ebandleni njoba begcwele amaquantum amathathu bangaphezulu kwemembership yala ebandleni bafika nami bonke bathi bashunyayezwe yimi abanye ngangibashumayeze ezitimeleni ngoba ngangishumayele ezitimeleni wawukhuthele musibamakhanya mina ngangikhuthele kakhulu abanye ngangibashumayeze ezitimeleni abanye ngibashumayeze elokishini la ngangithandaza khona bagcwala amaquantum abantu lento yokuthi ba mention ukuthi bashunyayezwe uMax umfundisi waba rebellious wanginquma nganqunywa mina ngasala abazalwane ngake ngahlala unyaka wonke ngingaparticipate ngingenzi ilutho umfundisi bowuze esontweni kodwa unqunyiwe pulpit nginqunywe isinyenyela ngingatshelwanga ukuthi uyanqunywa ngoba kwakungekho isona engisenzile ngapakiswa nje kunemkhuba la kuyiChristianity la kubazalwane ukuthi umuntu nje obonakala engathi upowerful engathi uza kabi uyi-threat kumfundisi anqunywa nje engazi ukuthi unqunyiwe ancishwe nje imic ancishwe nje powerful lo muntu lo
ngahlala mina unyaka wonke ngingenziwa umfundisi waqasha keyboard player omusha ngani ngiyabona sekuno keyboard player awutshelwa lutho kade kuyimini odlala keyboard asayinwa kwenziwa iprogram yama worshipers o MC njalo mina angikho kuyiprogram ngahlala unyaka wonke mina ngaze ngamotivate abazalwane bathi hey Max mfethu siyayibona into eyenzeka kuwe kodwa bekezela mzalwane nginqunyiwa ngitsheliwe ngaze ngagcina impela sengizwe ukuthi inyama yami impela seyiya ngokukhohlwa ngaze ngagcina attracteka izinto engangikade ngizibiza ngesono ngisathola amathuba ukuthi ngi-express ivangeli ngagcina zi-attracteka ngagcina ke ngenza lokhu komjoloko engangikushaya ngokuhlikiza ngajola ke kwase kuthiwa ngisono ke ngoba sengijolile ke sengiyanqunywa officially sekune reason ke manje senginqunywa officially then akunqunyani kwami ke mina angizange nginqumeke ngoba ngavele ngashisekela kakhulu ngathandaza kakhulu ngaba nje nezinto eziningi yilapho ke ngathola ama spiritual promotions ngaleso sikhathi ngangikholelwa kulento yo spirituality ukuthi kunomoya oyingcwele yabona kunento engabonakala ebizwa ngomoya oyingcwele enablement of my faith yabona so ngagcina ke ngipowerful ke nginqunyiwe kodwa ngipowerful ngishumayela kushunquthule etimeleni so ileyo nto ke eyangenza mina ngathi more deep kwi-information yeBhayibheli ngafunda kabanzi ngeBhayibheli nangenkolo nokuyilapho ke engathola izimfihlo nokungcola kwenkolo mina angikhishwa ngokunqunywa enkolweni mina ngakhishwa ukufunda kakhulu enkolweni ngaze ngadlula kwi-level ye faith ngafinyelela kwi-level ye knowing la khona ngabe sengazi ubuhle nobubi benkolo ukujula nokuthi iBhayibheli lakhiwa kanjani yonke leyo nto leyo so ukuthi ivangeli lifike eAfrika la lethwa ama-European alilethwa ama-Greek njengase North Africa okay and i-Europe iphethwe yi-Roman Empire i-Europe le yasicolonize inkolo iscam noma ngaba yipi inkolo awukwazi ngempela uma ufuna ukuba pure awukwazi ukuba kwi-system ye religion ba ufuna ukuba pure ngoba i-system ye religion i-corrupt njoba sengishilo nje njoba ngixoxa nangami ukuthi mina kwaba corrupt nje ebandleni ngikhonza nganqunywa ukuthi corruption powerful corruption ikhona from akukho la ingekho khona icorruption kwi-religion njoba ubona even ngisho indlela umhlaba obuswa ngayo yonke leyo nto izalwa i-corruption ye-religion shoot ngoba uwathinta naseqaleni ukuthi namakhosi nawo awela ku religion amakhosi vele angithi phela amakhosi njoba ngishilo ngathi kwaqala umbuso eEurope kwaqala umbuso wamaBabylonian kwaba umbuso wamaMedo-Persian kwaba umbuso wamaGreek owabe sewukhonkarishwa umbuso wama Roman Empire le esabusa namhlanje iRoman Empire so le Roman Empire iyona eyayidetermine ukuthi ubani inkosi njengoba ngishilo nje ukuthi eJudiya inkosi eyayibusa eJuda eJudiya uHerod yadetermine noma ya-appointwa iRoman Empire sure ingakho iRoman Empire iyona eyanquma ukuthi lo uyabulawa noma wenziwani sure bamakhanya kune video ke yaphuma ukhuluma ngamakhosi angazi kunento boyilungisa lapha yamakhosi and kwathiwa hey ngathi kwathi kwakhuza wagcina wakhuzeka bamakhanya no lento yenkosi usho lenkosi yesilo oh hayi leyana it was a matter of freedom of speech because izinto mazenzeka sibadala sizona ingane izinto mazi exposed yes ukuthi siyibone asikwazi ungakhuluma yes
sesadlula kuyilevel yokuthi ungakhuluma indaba zabantu abadala asisezona izingane sesibadala uma ufuna into singayikhulumi ungayilethi kithi okay so mawunothisa lapha mina ngangikhuluma nje iqiniso njoba linjalo ukuthi thina abantu lalithini iqiniso bamakhanya thina abantu azizwani neqiniso yes into yokuqala kusuke indlunkulu yasilethela izimfihlo zakhona ukuthi sizoyidiscussa kwi social media sangena eindabeni sangena ku media space sangena ko social media sithulele thina singasho lutho yeah zezindaba zeza kithi kwathi wanazi kwasuka yona inkosi kwabhutshukwa vela ama video ayo yenza izinto esasazithi nokuthi esintwini sethu siziviewa njengezinto ezihlazo ezimbi kweza lawo ma video exposewa kithi umahluko phakathi kwami nabagxeki bami ukuthi abangigxekayo amakhawadi amagwala okay mina angilona igwala into engiyibonayo ngisaba ukuyikhuluma uyayikhuluma ngoba futhi une freedom of speech nginanento mina ke yokuthi angikwesabi nokufa ngoba ukufa mina ngizalwe ngaphansi kwefu nje lokufa ya ukufa nje ngafelwa mina ngafelwa abantu ababekusaba ukufa kodwa bagcina befile abantu ababekhomba abanye ukuthi bazofa sure bagcina befile nabo